Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong hikai SSA ki bahap hapo ka Shatri jong ka All Meghalaya SSA School Teachers Association haka shitarik urisau arajar arpasau ki lapenlong da kajingaki klembo por da ka basyong ka lain mongor Hamadan Malki nak benta bandawa na ka sorkar baka deban kentiu no ya katulop jongki da shispa persen. Habayo banakran bat katuk ni ki nong hikai SSA ki le thu ba ka jing sensyar ki weipat ki sorkar haki snam baladap ya katulop jong kinong hikai la jupan kiu man ka laisnam na man ka sausnam. Hendrai nadu basen syar ka sorkar ka bamenta kampat don ka jingpan kiu ya katulop. Syuk kile thuru baka sien ka bakhat do balapan kiu tulop yaki kadai ha usnam arja khan riu kumta na kalyang jong kinong hikai kilapan pau bakin penlong ya kani ka jingaki ka baklembu por tar hadu baka sorkar kan khot banyakran. Nakaling jungi ki nong hikai hapo ka Shatri jaka All Meghalaya SSA Schools Teachers Association. Hakan kasmi jong ka Shitrik Oktober arajar apusau. Ndak senang ya kenika independent sit in demonstration hapo jong kenika Hamadan Malki. Ti kumbang ila ai ka deadline ka government hakala kutrik jong ubnai September. Kalau tuka kapur ka bangila ai ka sokar bahkan penkiu no ya katulop jungi 6% ti kalakot. Hakan ika puar ka bamenta, hakan ka singi jong ka nika shitarik, nakaleng ki noikai, nakaleng ki juga juga jalan Meghalaya. Kamtam katu kan ni na ki nongkit kam ki basyakman ki lawan na ki strict paper ban play ya kan nika jingalang ka jongi hakan ika singi. Ti nakaleng ki jongi ngila rai scam. Ngila rai ngila akut jumut ba nginam temsange ya kan nika jing yaki ka jongi larangin pat yo ya uta uso penimpan yo kai jo uso jo kajing job hakaba ka sokar kadai pan pergi ketulok jungi hakaba ka sokar kadai ban ai da kajing tho ba kala le ai nak banta jungi lara ka sokar ka shuya krem ban ngi krem kajing tho ginam pediang kataru hakabri gajing khot jung nakaleng ka sokar ti kata ka syong in angin syong bet hang ni ngin abe hang ni lada nakaleng ka sokar kawan ban kendu ini kawan ban khot ini hakata ka puar ngin salek ban kendu iki ban ya krem bat ki naka benta kabit kabyang naka benta kajing mentoy jong kini kahi pero kawai iki kimat bafin dawan katang kawai na oh kamat kaba nakali jungi ngiterwa sya ka sukar ni dawa sya ka sukar kadi tang kawai kata ka enhancement da ka 6%. Timbu por lo kade kaji ki jepi kino hikai jo kamay galayahi pero kawai gala shim ya kani ba ngimbu kanung ngupon rekan long indefinite abang indefinite kelong syong klain mengor klem por kan adu baka sukar kan ai yang ni ya kita kebangi nak dawa dukun opsi scam baik kita 100% baka sukar kan ai Habis ni berkata ka baong ba haji scam angi base kung mangalakan haki por badep base ling ba ki previous enhancement ki jumi na ki previous enhancement ki jungi kumbang ilong namar banga secret syai ba ngi kini kai sisi ngim judan kinu nu kai allowance ngim judan kinu nu leave ngim judan kinu nu benta ki jimantoy ki bangio ringi op tangka fix remuneration di halo kata nong rim kumba kini ki sorkar padep kilapan kiyo ngi da 6% last ke bangio kumbang ipi ngi layo hadu 107% tementa ta kadang ngi subscam bat ngi dawa ba kadiban ka prasnem ka bakalaya ngi dei hok banginyo ya ka 6% mensua tang lai saus nem kilapan kiu yangi 6%. Mentah ki prat lagi snem na do arjar ka khandai ngila persang ban yakendu yak sorkar na bantaban ban pen i ban kapat ika bakan sim i halor ne kamat rekat hadu mentah la prat lagi snem kilaya ngim sim ladon kunu ka kanu unu so bangin i de halor kata kanu remba na ki saus nem gyo mensua ngi suri hok ba ngin sak pen kentiu yang 6% ladengnya nujor bat ya kan komlong rekoman hak ni kajuk bumenta ya kajing kiudor kimar kimata ya kajing kajongi kum kinoi kai ban nam ta ban penbit penbiang ya ki khun khiti kijungi ya longyong sem kijungi di halor kata kan rem ngi hadu mentahi ngi dang scam triang baik nak bentaka kata ka 4% ngin base mong ipi ni sim baik na ka baki sorkar berem kilejai pen kiu ngi 4% baik kumulong ka jingdon jungin kai gidon khat ajar san spa sa puingut nri menta ngilang pan biang ya ka jing pedip na kalian ka government nomor beli kidon na kalian ki pelok kai jungi ki bala rung sei government lani don ki bala retired don ki bala khlan hadu menta gitu ki kan si pusru ka sorkar kampat semut hep kam sembla pendap den ta kadau ngidang pan ya ka jing tip ngidang pan na po diesel ya ka
ya ka total number ka beti kena ba at present ngidon kak no river beli ngila bersuthu ba ka jekran jungi na po disel ngila don ke jing duna na ka khat arja san spa so ko ingot ngila duna mata dak num no khat wispa khat ar spa ngot ngila duna no kain mar beli ya kini ki vakansi ngila don musim na tap tak hadu kini si ta